Pozdrav! 10. epizoda 16terca. U ovoj epizodi analizirat ćemo prerani odlazak mladih potencijala, to jest igrača na početku svoje karijere odmah u zapadnu Evropu, gde oni posle nestaju, gube se i generalno Srbija gubi te igrače za dalje i za reprezentaciju i uopšte oni koji igrači se gase polako. Tako da to će biti analiza i krećemo odmah. Najveći odlazak se beleži iz Crvene zvezde zadnjih 3-4 godina, ali ranije to držao Partizan, koji je imao tu neku najbolju omladinsku školu u ovom delu Evrope i jednostavno zadnjih 10 godina se osjeća i kroz reprezentativni fudbal da Srbija nema taj potencijal. Zašto? A Hrvatska ima, zato što Hrvatska ima taj neki sistem koji gradi, gde Srbija nema sistem, gde se to da neki dečko koji malo bljesne sa 16-17 godina i pokaže neki potencijal, odmah se on prodaje, odmah se daje da bi klub zaradio, jednostavno dečko se gubi u zapadnoj Evropi i ne može igrati. Jednostavno, po meni je taj silom se rade transferi iz naših klubova. Zašto silom? Zato što u 16-17 godine mi smo takvo podneblje gde mi dajemo, mi smo talentovana nacija za te kolektivne sportove, da li je košarka, da li je fudbal u pitanju, vaterpolo. Jednostavno se već u 16-17 godina se neki igrač da primetiti kao veliki potencijal, znači fizičkom građom, tehnikom, šutom, kondicijom, i to je ranije, od uvek je bilo tih potencijala ili super talenata u fudbalu, od uvek, ranije, ali je to ranije, nije toliki odlazak bio brz. Znači, pamtimo Dejana Stankovića koji je sa, ja mislim, 16 ili 17 godina debitovao kod Petrovića Pižona protiv Kaiserslauterna u tim evropskim utakmicama i dao, ja mislim, 2 gola, gde je bilo 3-1 ili 4-1 na Marakaniju. On je tu debitovao, ušao u 60. nekom minutu i zabio 2 gola i jednostavno, ali on je odigrao sledeću celu sezonu i bio u startnih 11 i igrao, imao, na primjer, u nogometu 50-60 utakmica za Zvezdu i otišao je tek sa 18 ili 19 godina u Lazio i napravio dobru karijeru. Sad, to se dešava u zadnjih 7-8 godina gde dečko neki koji ima 16-17 godina da mali potencijal, odmah ga klub gura gore sa prvotimcima, on trenira i silom se gura, u početku debituje 3-4 utakmice, a on se kasnije silom gura u prvih 11 i igra. Jednostavno vi vidite da on nema taj potencijal, on nema tu igračku sposobnost još, ima potencijal, ali jedno je potencijal i jedno je kad si ti zreo igrač, da možeš, znači, 90 minuta da trčiš i da gaziš u jakom tempu. Ti potencijali, iz mog mišljenja, se guraju prerano, jednostavno guraju se kroz uticaj klubova i u reprezentaciju, što to nigde ne postoji. Jednostavno oni sa 17 godina odlaze u te neke klubove, Milan, Juventus, Fiorentina, Dortmund, Leipzig, znači odlaze u tim nekim godinama, pogotovo Manchester City, odlaze u tim godinama gde se oni guše, gde odu tamo gde ih čeka pakao. Zašto? Zato što ima sigurno u svakom klubu gde oni odu 10 igrača iz tih afričkih prostora koji su i fizički, i kondicionalno i kao atlete su jači od evropskih igrača, to jest igrača iz Srbije, i oni ne mogu sebe naći. U prvih mesec dana, 2, oni kao tu debituju nešto za taj tim, uđu sa klupe i to sve bude super, ali u roku od mesec i po 2 se oni gube, u početku budu na klupi, ne ulaze uopšte, a kasnije gube i tu klupu. Znači nisu ni u protokolu i jednostavno on je bio dobar u Zvezdi 6 meseci, svi su ga hvalili, agenti guraju preko ovih portala i preko ovih novina, svakog dana bombardovanje, ovaj je dobar, poslala ponudu Barcelona, došli skauti Real Madrida, došli skauti Bajerna, i jednostavno njega prodaju i on sedi na tribinama, on trenira, ali sedi na tribinama. Ko se malo razume u fudbal, on zna da igraču u 17, 18, 19 godina, 20 hvali minutaža. On mora igrati da bi on sazrevao. On ako samo trenira, a ne igra utakmice, on gubi sebe, gubi rutinu
kretanja, gubi rutinu kad da uđe u boks, kad da stane, brzo odigravanje pasa, brz prijem, on to sve gubi jer nema utakmicu u nogama. Tako da, i ranije su bili, Partizan je izbacivo, na primjer, Nastasića, Sulejmani je isto ranije otišao, Stevan Jovetić, Adem Ljajić, ali svi su oni bar jednu sezonu igrali u Partizanu u prvi 11, davali golove i otišli sa jedno 10 golova u inostranstvo. Kasnije to isto mladi otišao Vlahović, ali Vlahović je jedna situacija gde se on borio, radio kao konj i izašao tu gore na vrh. Vanja Vlahović je ovaj mali otišao isto rano, muči se evo 3-4 godine, on je već 21-2 i dalje u nekom B timu, prešao je tamo, nemam pojma, u seriju B-a, mislim da je sad. Kasnije otišao je Milenković i Pavlović kao mladi, ali su oni igrali tih 6 meseci kao štoperi i borili se, gazili i isplivali. I Zvezde je najveći potop igrača iz Zvezde. Mali Jovan Mijatović, on je ušao jedno 3-4 meseca kao špic, dao 3-4 gola, dizali su ga uvek u novinama, Jovan Mijatović, takav talenat nije bio zadnjih 10 godina u Zvezdi. Manchester City grupa dođe, kupi ga za 5 miliona eura, odvede ga, dečko se ugasio, igrao nešto malo tamo, peše s utakmicu u Americi, dali ga odmah na pozemicu negde u Belgiju, sad je u drugom Braunschweigu, oni se bore da opstanu u drugoj ligi Nemačke u Cvajti. Znači tu je bio mali Messi Maksimović silom guranju reprezentaciju. Messi, došao Bayern, došao Borussia, samo da ga prodaju. Prodali ga, dečko na klupi, čak ga nema ni u protokolu, gasi se. Sad juče čitam da mu je ponuđeno da ode u Lucern ili u Lugano, to je neka prva ili druga liga Švajcarske, da skupi minutažu, Bundesliga ili ne znam, da skupi minutažu, on je odbio, kao borit će se za minute, neće se izboriti. Mimović je dečko odigrao 6 meseci malo, prodali ga, ugušio se. Nedeljković je isto otišao Aston Villa, to su sve dobri igrači potencijali, otišao Aston Villa, ugušio se i on. Kostova sad guraju, Kostov, on jeste dobar, ali njemu hvali još cela sledeća sezona u Zvezdi, da on ima još jedno 50-60 utakmica u nogama u prvenstvu, da ima jedno 10 u Evropi i kad on bude 19 godina zreo igrač sa 2 jake sezone, tad može otići i tad može napredovati. Veljko Milosavljević isto je otišao u Bournemouth, povreda 2 utakmice, nema ga, ugušio se. Sad guraju, vidim juče, Anokić, neki kade dečko, on je sledeći Anokić, pustite decu da igraju. On ranije iz Čukaričkog, onaj Tedić, Manchester City, ugušio se. Evo ovaj mali Aleksić iz Radničkog iz Kragujevca, otišao gore u Sunderland, ne znam, daju ga negde na pozemicu, guši se i njega i nema. Onaj Marko Lazetić iz Zvezde isto otišao u Milan, nije odigrao u Zvezdi ništa, ugušio se, tek posle 1-2 godine i posle TSC-a, sad je u Aberdeenu ili tamo, ne znam gde, u Celticu, tamo je tek sad sazreo, tek sad u Aberdeenu, da, tek sad zabija golove. Znači sad je posle 2 godine sazreo, što je to dokaz da je on trebao još 1-2 sezonu u Zvezdi da bude prvi špic, prvo celu sezonu, pa onu sledeću, pa da ga prodaju. Najveći meni onako neka fudbalska bol je Filip Stevanović, po meni on zadnji igrač, taj neki sa tom tehnikom, brzinom u Partizanu eksplodirao, igrao te malo neke evropske utakmice, odmah Manchester City 5 miliona eura, ja vidim sledeći mesec on odmah stavlja skupu garderobu, skupe satove, decu udare pare u glavu, totalno izgube fokus, dečko se ugasio. Nema ga. Ja sam vam sad nabrojao jedno 20 igrača u zadnjih 3-4-5 godina, to su sve top igrači potencijali, počev od zadnje linije, od štopera, bekova, srednjih igrača, špiceva, krila, znači da su oni bar još jednu i po sezonu ostali, oni bi eksplodirali i sad bi reprezentacija Srbije imala momke od 20, 21, 2 godine koji igraju standardno evropskim ekipama i to je sistem. I iz mog ugla jednostavno nemojte, i ako neki gledaju i roditelji, moje mišljenje, moja preporuka, neka igraju, nije njemu kasno da se prodaju u 18 i u 19 godina, znači uspeće, neka ide on stepenik po stepenik, nemoj iz osnovne škole da ide na univerzitet, a preskočio je gimnaziju, znači ugušit će se.
Molim Boga, evo sad i ova deca da izađu, ali ovaj Mesi, Maksimović i Kostov. Kostov je potencijal. Kostovu treba cela sledeća sezona, evo sad 26-27 da odigra, tek na leto 27. da ga prodaju. On će biti zreli, iskusni, stariji i jednostavno može igrati. Tako da ja preporučujem i do U19 igrajte deco u mladincima, ako vas neki guraju i agenti gore, ajde, polako. Ok, budi u prvom timu, prodaćeš se ti u 18 i u 19, ne žurite. Tih 6 meseci ili godinu dana prerane odluke ti ugasi karijeru celu. Polako, 18-19 godina, prodaćete se. Ako imate sad 17, 2 godine su ispred vas, prodaćete se polako. Znači, to je to za ovu emisiju, na brzinu smo sve prošli, ali sam nabrojao jedno 20-ak igrača koji su se faktički ugasili. Daj Bože da se vrate, iz mog ugla teško, ali su se faktički ugasili. Moje mišljenje, igranje omladinci, posle polako prvi tim, 1-2 sezone sa seniorima i tad prodaja. Bilo gde, ali u 19 godine prodaja, 20 nikad nije kasno. Tako da hvala vam što nas pratite, lajkujte, mi rastemo rapidno na gore, znači napredujemo u tim pregledima 2000 na dan, tako da pratite nas, lajkujte, delite nas i svako dobro i pozdrav!